Kumpanija kbira mill-Qatar xtrat il-maġġoranza tal-isma f'Banif Bank f'Malta. Dan l-investiment li se jwassal biex 78% tal-isma tal-bank jgħaddu f'idejn il-kumpanija l-ġdida kien issiġillat f'Kastillja fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Banif Bank ilu jopera Malta għal dawn l-aħħar 8 snin u b'kollox għandu 12 fera madwar il-pajjiż. Filwaqt l-kumpanija Al-Faisal Holding għandha rwol sinifikanti ħafna fl-iżvilupp tal-ekonomija tal-Qatar. Biex tikseb il-maġġoranza tal-isma fil-Banif, Al-Faisal se tinvesti miljuni kbar ta' euro. Al-Faisal ġiet stabilita fis-snin 60 u tispeċjalizza f'diversi setturi fosthom il-proprjetà, l-ospitalità, l-IT, l-edukazzjoni u l-kostruzzjoni. L-investiment fil-Banif ta' Malta kien deskritt bħala wieħed strateġiku mill-Prim Ministru. The Al-Faisal Group, which is one of the biggest groups in Qatar and in the region, has decided finally to move on its first investment here in the country with the acquisition of Banif Bank. I must stress the strategic importance that this acquisition has for our country as a whole. We're talking about the third player in our retail banking sector. Ix-Sheikh Al-Faisal faħħar lill-Gvern Malti li provda l-assistenza meħtieġa biex isir dan l-investiment filwaqt li rrikonoxxa kemm pajjiżna għandu potenzjal biex jespandi b'aktar investiment dirett barrani. F'Kastillja tħabbar ukoll li delegazzjoni Maltija se tkun qed iżżur il-Qatar u reġjuni oħra fejn possibilment jistgħu jsiru investimenti ġodda fuq livell nazzjonali. Għax fi kliem il-Prim Ministru investiment bħal dan jiftaħ orizzonti ġodda għal negozji minn pajjiżi li sa issa qatt ma investew f'Malta. We are also very glad that with this first investment of Al-Faisal Group, we are opening the avenue for new landmark investments in our country from the Gulf region. It is a very clear signal that Malta is open for business from different parts of the world.